Ziyakhala-ke manje umfana ubuyela kunyoko bakwemshini. Ngithi bonke laba bangidisile mabalale ngokuthula. Rest in peace, rest in peace. Uthuluthuleni umhlabathi ehlabathini, umlothi emlothini. Ayikhale Bhotso Nation isikudla ngebhece style. Salute ibhuda yami engane ngilithwasa lapho. Amabhuda kumele ayokhala komama babo. Ziyakhala-ke manje njengamanje ngidisa zothi omdala nomncane. And angimayindi ma unenkinga woza sibambane. Njengamanje ngisesibanini cela ungangisukeli. Ngiyakutshela bazongivuma bethi ngiqemile. Anikhule webafethu sengisho i-editing, sengisho ne-writing, konke ne-acting ngoba sibhekana nenkinga. Ama-sponsor bangani bethu aniyiphathe kahle bodogo. Ngiyaqala la evims mkhulu mfethu uhlanyiswa iyeloboni mhlazanela hetha swafuna amavidiyo abhorayo wesikabob awakhula ama-subscribe wena umdala kule ndima usuqala ukungicasula Costa BM mathobela awucreate i-channel sesikhathela uphotoshop okungcona ukande ama-skits vele bucephula wozongivala kwanengoma iyadliwa inyama lapho maybe uzongena nefuthu asibeke ekhanda lapho ngizabazothi ngikade amaphutha kati-ke cha ngiyabamula angifuni ukubanika ithuba sengathi bengangi-inboxa bese ngiphinde ngiyabadisa bazoze bayisuthe induku. Gabi ndoda ngiyawathanda amavidiyo akho inkinga yakho nje iyodwa uliphoyise lingenasibami skindicomedi awuthengi i-microphone sesikhathela ukubona njalo phethe ifoni ngesandla elibhika imenzi mfethu ungavilapho ucabanga awusiyeke ngo-1 minute engathi TikTok umuntu ngimncwaba nefoni ngenzeka avuke nebhasi njengomawande 500 yo kasho mkhaya wakithi yekela ama-Pakistan una 1K subscribers but the views are disappointing. Omunye uyi-comedian ngabe uphindiwe imbongi kahle uyini unkusgwinya konke batho ntwana yami bawu-BTS sacela uvala umlomo siyazi ufakela ama-brisas 500 nyana wakhona uzihluphekele ubungeke ube lutho without my name. Emanje ngikadla ngeyindlelo ubusika kudalulaka manje ikhala ngempela beyisakhala okokudlala wemnothonsela ngakugcina ukhanda i-channel but njengamanje ngikubona uthithizela uBarz Crazy Legend anenyusa amasokisi yazi lokuhlanyeni nikushoyo mina ngikubona ekasi comedy awulungisa ama-subtitle engabi makhulu sengathi ubhala yona i-thumbnail ulungise no-sound ungakhali kancane engathi sibukela iphone sitaboy wasemigala nganokuthi ngizothini akuhlula ama-skits wayokokota kwipiyano phila comedy vele wena intwana yami ngizoqhatha nosikabopha niphashele noyi-2 uma wande wozongivala ngikufundisa ukubhala iscript ngoba lento ebhalayo ngathi i-headlights ayozala ngibandile TV. Hawu mfethu producer yini manje? Hayi producer mfethu ngiyekela uma wanda uthe mina insiphi ithawula namanzi angikwazi angigezi ngiyeke ngiphindisele producer. Hawu mfethu yazi ngisashiselwa igazi. Hawu mfethu bengizokukhokhela amantende. Mfethu hayi-ke asikho-ke nami isidingo sokuthi ngixolise ngoba ugobela amakaxolisanga nje ngingakusho nje ukuthi bafethu i-on igebe ama-skits njengoba eshile. Ngiyanihlonipha majisi uBhotso uyena wangeza ngathanda ama-skits umabhece yena wangenza nje ngathatha isinqumo sokukhanda i-channel bese kuthi imbongi-ke yona-ke yayi-advisor phela ku-TikTok ngathatha ama-advisor yabo ku-YouTube izindaba the-news bafethu siphushe bafethu soze sishaye inamba nabangilandela ngemuva abangakhathala abantu babone sebenza ezinye izinto ngoba bahlula ukukhanda ama-skits bafethu ayikhala